nerende abatali amo abanyomanete bagatigana abo abana bakorera bari jindakana batwati baibulire nimo lembo teyo gitabu kia Mika lichibundiro ekero wasome gitabu kia Mika enata bangasome ibungo ibere ayandi turangasoma ujimate muna tokona kwera ujimate Mika ni ibere sorry Mika gitabu kia Mika isana ibere nate batali ibere Mika isana ibere ekebungo kia iyasita nebwata chimbunjira abo chikuwane chimbe in the family kimaye tikose chimbo echinjire buo asa abana ase mukamumura ase omusacha na ase omukungu enka yao nabura twale mukamumura naro enka yao nabura twale abana mbaro yes enka nere tabwati abana of course yes ngora to definition bona malika ya ama miga ewa bana banyasara Mika isana ibere sana mega tengu mwana mumura niga guchaya ise naho mwana umoiseke niga kwamirana ngina na muka mumura wamena ngina byara abana banyasara yama okoro jimate na ki aba bisabo monto nabantu b'inyumba yayo manyene gendo yo kumisana abana banyasara nga naboko nyore family nyasawo ko mukungu nyasawo ko abana nyasawo ko musacha lakini abantu amolembe toyo amalika kwanuka gitabu kimaranga Mika isana ibere sana yamo ngaki yacha kakoteba yacha kero umwana mumura ng'umwana mumura mwaiwa igaguchaya ise naneken baishimane sikuisi batai kuyera ise n'omuntu aba bisaba omonto n'abantu b'inyumba yayo manyene gendo yo okumisana abana banyasaye nga naboko nyore family nyasawo ko mukungu nyasawo ko abana nyasawo ko omusacha lakini abantu amolembe toyo amalika kwanuka gitabu kimaranga Mika isana ibere sana yamo ngaki yacha kakoteba yacha kero umwana mumura ng'umwana mumura mwaiwa igaguchaya ise naneken baishimane sikuisi batai kuyera ise n'omuntu kero kende ise nanyota anywa seka tata giti kongumangana isa ukwana yagati omwana chusu bale ng'ombe cheche mburie yega njwandro chali utase ng'ombe yabogorete gendo tenia matobori yani umwana mumurako bangwe gasiaye utanonga bwanga tabanu kya bitawa tebona gasine ya tiaka matobo tiali shop jende no som chinse chao kanta joko lega si umwana yo mumura akwamre naise lie mepira lia vieta ime lia boegi bano ate nabona chise sana sa kumoni mro ebintago korane bintu byo gukumi agwene nemere moisa mubanga ogenda kwibange yaye akinya sauli gutaho kwa marembo mwana one amalika achakire okwana chimbukira ase family eyon yate bangu mwana mumura na kodi omwana omwesekere na enabo omwana omweseke niga kwamerania na ngina emeche menga abangina babwatese gina abaiseke babu ne sabuni babu na maguta babu ne slippers babu ne bikoroto babu ne kerevi babu ne kechanuo babu na kuchima number 1 babu na kuchimuino muigwete babu ne bintu byo gukumi bakomo gako manyeke muchiga abo ngibona bongina kubuna abana babanyaruka that is why mnakuri mno mugusiye abana bamura mbali ko jama nabagaka ono maranga ichabane tuwane ni dara yo ndenga abantu sijubale ay debinya sa ompia mono moiwa omoisho yo moiwa nene emejinere akiboli abana bamura batai koibwera bayoli babagaka basaje bayibuli babatata tewela pi nemejinere nona baise bamura mbaro bakubwera bro of course talibos na baise ke vile mbaro batai koibwera gina ya baba no post abana bamura banje tengina mono na abana baiseke nigo banje teisa mono gose omugaka bo yitata munenje igonga jita abana banyaruka kemanyinga munankorra sange nabo igo vile omukungu okuruku mama nere ganje abana baya bamura eimbiya yes biya wanjana gose mbiya ko osoana na bwanga sinto mokora neri die nko bwamate bwenga kachuri buyo bwamate bwa omwana mumana naise mbali ko jama mono ka nyomire amatenga jiro bwanda etebwa ndeto ngatere nyom gose
na ikira matuko nyoma ngatere pako mobulu chandeka ngamdu gaki ya gaki ngwale kura kole skuru mai ko nyoma abana banyasaye amalika yuji madama wadanga na mukamu mura oamena ngina biara wa mukamu murore tumaragoba tara manya dire kwande kanisa tara manya dire kwande jiro tara manya dire kwande cho yan tara manya kende pi eke jore kajete oyo terino aterino kamsa ako rugina biara buru akoma tevinga gore tire na yo te matra ati dama tenki bona mate bona iko se gore tiro mo jo mnande tire kene ngi yonte manya tara ika manya ngina biara munaka okangana munako beyangana munako gechiwangana tara ika manya ngina biara mono kuchini omo bwatera chi omo bwatera makare kabire yenga kote gore tire ga munenje ndetire ona ya baba wote binyoko byanga ole tira muno ole tire omo ngino yoko ra mo soko cherigo utenero yo nyore to mumuru yako nyoma rira koleta nero bwente kwa maskani ya manene mono mama mbia mono nsabere tuyigwale na mumuru na injengo sikira ndi ngwanje muna mwanje oinero umwana umuyibo maskani amalika igitabu kyamika twate abakitabye kisa tono mwachera cyo mumura umwesheke na mukamu mura omono manya gotale miyo mate amana nje kana gasoma tali tanga ninga yo byasana gekande mia gegante binaki maranga abisabo muntu uchimadanga uta yanda tabuki abisabo muntu nabantu benyumba yayo manyene naro uchire bono tigamusomere kibungiki mikaisha na bire sana meotenga umwana mumura niga uchaise na umwana umwisheke niga kwamena ngina na mukamu mura sengukorera nigo na abisabo muntu nigo bale abantu benyumba yaye omonyene akibuli abantu amuna bagonchigo na ba umwauka bantu bawo mbaosaleka mono kurusiko uitani kuri nyumba oje konyora mukamu muro osalekire ngoro nyumba gento ngere kyamo gechi kuri nyumba asokora kwa nimna maranga nabara iwano murabi yapi lakini sabiara usenge na biara nabara ngano murapi mechinere akiboli omwana anyo mire gocho mutibya wa masikani akiboli omene gwanje abo bali mono ko bwana no muro yo munyometo bone isiko bone gocha kosoime ekero amangana asoka isiko bakana kira bayanikira uyo anikira uyo nwanikira isiko mangana nyumba obisi asoka isiko abama te isika ali bamanya abayiri bamanya abasani bamanya ekenyeruki amanya ekanisa yamanya munamamenyete bali bake manyi mogosoro bayigubuya bamagocha bone gusaliye ngayiro nae mukamu mura muno wacho muchiuye kenyore kiore nae nobekere itorobini opimire ngakiwachaka ngakiopf ngakiokwani abantu ngakiokobea ngakioseka ngakiole bwangu ngakiole ngora ngakiole omwerori ngakiole omotindi ngakiole omwoba ngakiole omosoku kwabekirwa magisi ya yonsi pi bakoirieta binyorombire bire boyo ebinyorombire bire boyo abana banyasaye nje maranga nara etire binyoro aso obwalimu nara aso mire myaka etari make ngono gweto yanyi wete buya nande ko chindo chimana wete binyoro round ndo ko eta na aso mira mangana mange omwana gosaleke family esababu nero mukamu mura wekana gochaka kubuza singina biara esababu paketo ko tako wali maja kiriuka igo eita ama wozo acha kuri nyumba wose kurusiko maranga amangana abono gokwana ke na bale yesa ateyo nyumba eteyo lakini nje musabira ni bwana sabeti yona mana injira abana bana Joseph Steve na enoko obatera ngoro to hajite gotera botame ke tugure yo wamate kwichinga muna bantu kugere malejo mintakora te ngora gotera lenga ko namba 307 nike usi ase abadventista ko bana yesa se nyomba mogoko munge o mogoko munge yo so ime ase nyomba mogoko munge ko bana yesa ase nyomba no mogoko munge
okotero kunamba 307 asa otero kulwetwe kuzi okogenda amone kibunge twasoma Zaburi. Yebona. Zaburi 133 eko ndamone kibunge ekyo nokotero kuyani. Amangana twasomire igarabire asenka obwamate bwinka muna orawo amaya namabe. Ondo tamete ngare tutarenge tibire era marangoro motebi ngaya lero le chole tibi obegete goti mbali ne tai na uniform ye station matebi asukense asuke wo janga tegerake matebi akaransa tegerere abana banyasai maranga butambe kera wo ja kuguri wamate bwechinga ngura te baro wamate boninki na arure kebungu kenya sai Woto so kwegera asenge njechinsa nabo mundala mbolo nabona maranga obwamate bwenkaninki mbwata majibu alenga majibu sitango ko oyo mona bante having a relationship between husband, wife and children enkano obwamate bwomusacha omukungu n'abana edeli chibula ntebe. Oyondante is the Christian relationship between the family and God. Neneli chibu. Oyondante bi obwama to. Wabanta to kwandira. No wama te wo Kristo as a family kati aye na Nyasaye. E family aye na Nyasaye. Bo na Nyasaye. Bo na maranga na Nyasaye. Hinenga obwama. Oyondante is the combination of husband, wife, children and God. Kai ineligible Lord. Obwamate bwinka igo obwalto musacho mukungu abana na Nyasaye soima akyo atari kulwatera nkobana Yesu ase nyomba no mogokoma and it is true. Yesu kara ase nka mwana abana basalika boire paka abayibuli bateme kola ntomalembe abana basalika boire wamate basalika the p abana baka bateme kola ntomalembe true chinangi true kwaya true samu kuyo etiro likiro uri America bayibuli bayita ini bajiramu bana kubwata ni bara bayibuli abana banyasaya namba inye oyondante ebye is the combination of husband, wife, children and the society. Ebon obwamate yani ngana bekoro kwa obwamate wo musacho mukungu abana nekenyoro obu ono obwamate bwaye bwoyo na abuse ine yunga kibole no yabole osoborobo na kiomoro byo ngatiamate obwamate bwiti yani amafundisho yeti amate chetu chechinga story obwamate bwichinga obwamate bwitu mune family obwamate bwita somanyete lakini namba 4 yate beranga obonobo yani onobwamate bo musajo mukungu abana nekinyora asule ngaki abana bawo bamanyire kenyoro ngaki omurugyo amanyire kenyoro ngaki omusajo amanyire kenyoro na Nyasaye oli buro ngako mayete namba isano oyo ndante ebye obwamate bwechinga enka ya una bwana is the relationship between man and God naneken abo mundala ndenge manangali chibuli anelinga enka goso bwamate bwechinga no bwamate bwamwanya bantu bwenseye na Nyasaye omutongete no bwamate bokoro bwechinga ayo musacha bene na Nyasaye ayo mukungu bene na Nyasaye ayo mwana bene na Nyasaye bon abumbata tubale musacho mukungu na abana woso musacho mukungu abana Nyasaye musacho mukungu abana neka na nekenyoro oyo bwo mwali antebiga era namanya bwango neki nabo ngekorukwa is the relationship between wife and husband igo ama NP enkanere obwamatoboto kwegera enkanere bwato musacho mukungu bwe bana mbayo ona maranga ekene inengekoru why enkeye abanyale kanya saya ta sinti banta baraba gumpa munabona aho murako nyamusibati tamanyetere lakini ni party mbaya ose suri tingo manya bona mukungu igaro mugomba tabwati tako nyara kuibura kosomo murara beno mugomba kosobansi nabagomba kifamili kiri bo igabana abanyasaya
na chirocho ne chifamily chikuru abana banyasaya ekero maranga kuogeria mang'ana ya muna lecho minta kuogeria mang'ana igo bwamate bwenka ase chiamate chitu chichinka maranga agare korenka mune gari matatu egari matatu ni bwata abantu batatu bengenjo sana abantu abatatu bengenjo no musacha omukungu n'abana batatu negari matatu nero ni bwata abantu batatu bengenjo karage simu ina yaye karage simu kwana mono egari matatu ekoboria abantu kuruta karako jibosongo sikuru bosongo jogembo sikuru gembo isune ka ujako ekoboria abantu abakuru kwa okay egari matatu bwatira number 1 omontere buri okogenda uinoyo montere ba driver omonto kabere uri maiga se egari maigo sangiri chibesa ngyakuru naye kwana mono akwate mo conductor very good a conductor omonto gatatu no rorioyo orio ikaransa ikiwa saguchi ngagyakuru apiria na omaranga ngari ko renka igo enka obwamate bwitu bechinga na obole igo na bole nka muno musacha usoka muno mukungu usoka muno mwana wana maranga egali gwato mufano ngaibonere ngakiere bon umusacha asinka nayo monterewa asenjere ndo musacha komekishwanga egali parambiere ebogolite mesiga abantu umusa egali monterewa kamanga egali bata muguta isaini amaguru mbiyali mustari mbiyira amaguru mbiyagutacha egiyangero eoninero chitayanjiro egali nesibi maguta na isaini oyino musacha oro monterewa asinka enjere ndo musacha uikomekishwanga ndo ombai gutata enjere uikomekishwanga eng'ombe nereka musacha burunge bana bagulira mabere musacha burunge make sure abana baongo somo ba musacha burunge nayo montereba nayo kunga yengere uche oye conductor mesige yengere je parents musacha burunge ategere kabisa ategeta matunga ngaki mo conductor ate oikabe chonchonga tenia bo koi kitole aya togenda bono umusacha gotebu imoka terenia imoka togende terenia ale mutu ali ale the steering monterebu musacha ba munu musacha ya bandera bara bakungura kina sega ali matatu jira kwane no nyama tujira okuba kogenda etabiyo montereba pare ibekene tabiyo musacha ka ngomora tore badai omonto okorokwa mokungu ase family nere conductor wanje tibwanja dina egato motukero kende reti nero obatonge ngara komoterra obeka mater obe abegete fio bina bono ngamba iga chigari chiro chibegete fio vi deti amangana rama yabantu bugutega igari konda buya apirima iga begete reri uga igumuna maranga korandi oino montereba egane bese kamo nacha kire getirimoko ochekie break nero taita bantu bae abogole getirimoko digenjero kobeke chekie break ngano kontrole mukungu kya maliko nawo tetinga omenye no mukungu asobongaini na inje sabere maranga menya sabe tiona asobongaini ya no kate yetibwa challenge sibwa no musaje endere balende na ale tiango tengo moji toyo no yomo ndoto kwa ne topic next time nya sao tuanjali bali gotoka 10 golden facts of a family relationship amangana ikomi alebo as family leons obwama te kweji family leons alebo taje ebe nyomo yense ebe nyomo yekanisa ndoto ligereligo ya 10 successful family relationship facts amangana ikomi naro aragere bona bwana ebe no malembake lero to kuligensa mentanga ni okwananga egari matatu omontereba no musacha omokungu esenka mama batoto nero mo conductor tianda abori mutu wali se drive karans embole gotwa utirie karol
akibuli ga motwano ataka tobale ndete tewa na aino le daban double to mine uyu musacha singa musacha tu kuragira bantu utiga ndo onja aino mantare bomu gari te ko anda kibuli to watimuguta nada worse bana bago samate gudu mokungu ta ko ancha anya to kumu igoti nando mo korama ya na be minuti go toja se omondo kabiro ko mo conductor ase nkamaranga akala ko rabangira bonsi bakungu bonsi bakungu mbia more bon pakasaba tion ina bantu benke njomono ineti conductor ti conductor ti okore gasien kongu yo kumi abana banyosae njegera ngura tara para ngona komeki notes ade batei bodi chikana jones jan tegere asna randio ko randio ko yongo batei ngona komeki notes ya sengo dai mek una kwegera igo burande robia omokungu asenga na conductor conductor para ana siwa majingo te conductor ga siane kuno kuoma na lioka ngakite conductor bwa tomarem ngwana ko conductor begete tai gamne maranga begete ngabo re sutia begete are conductor ngaki ya michuki mba begete uniform si kone la tinge mone para ye bus akibol yoko nyora le bus yok amu amet tianga tin chaf embule go tua omotubo ka so yega limega ama wanga bwansi bi igole isko tue why apiri bara so ai me bai karanse bia mba tu era bara tueru akibol bali mwana tali bara conductor be go tue agin ebege to mutubo kama wango bonsi bia go tue agin apiri aso ai karanse bia riere esa tagit asenjere ndo mukungu asenka na bo tuale mechande menge ase family yao agin oro male mere amani ya sana njita bakungu mono nda tebe ku babasata why abakungu yazba ko rakire nene nande ndito nande yo 10 musacha takora obwamate bwaye mukungu no musacho obwamate bwaso mulubwe wechi amate jeito ayo musacho uri wako mukungu box ya umbierbul kyokubulyo mokony lole konde itamne chande git kakie mburale mburayok engakie buse gale buse yok bana banyasa ali lyoke bitina zuka muraisana mente beza ira bwati besia mente jisana tate bwana mongna chikoro ko bora kwane sese yana ga kene chokana bwate ngau yana ngire gaki mongna ko kinde ga tikega treni ali jabo treni ke ali bitina byok chibesa mongna te chemesigo tatore tumwa wate pa ndio mongna yogala entrega mo to ka mo seriga si ana matare wasiga ali bitina yoka lakini yogo kumia conductor nana ko ya biriri yasi rwe biri kintu yoku akinje maranga bonda asharu biri kyare njira bongo ite uriyo kara bonda richara ryo basa conductor kusanga chibesa ndei ira kubota ndei tigara isi micha tuwa kana isi nana ko ngore te asharu biri mo iga semi nande ni mo sino mwa why nyasabe to bomuntu amane gasya kana ko omokungu na conductor bakungu abange igaru warte akine kamerete bakandro jata macharu gira bani kira musa ujirota musa tai musa jabwate sabu yedi tanga naro tayo musa chori on tegeret mokungu arwarte ga kya kwer gosaro se taran ko ibora ga kya wiki emetigeret omboligereti ako genda rochi kuya mache shwali kaki oyo lele bituma kuretinga oroche mune tugete bituma se nje abana chande gite ngakeke no ya okora bono musa tikyo kinjo kyole mugwati eti wiki emai bole oyo kuretinga oyo osibitia oyo ngambie komne kujiroche kaki musaje uri ontegere ngakyo mugungu atange conductor munagundo teliyoka bagungu abange bawe sibisa 11 abawe sibisa 12 abande saa moja ine ngajikwana kanya sabati yonde saa 10 tale sibisa akina basaja sana turaba lirona kaki akwa ntora akina basaja shwali matenga cha kumuma na baka kusuma baka watu lisibi ono ikabana nayo ngacha kumuma ni ekene muno musaje ngakibona zato leka baka lisibi lisibi ka kishoro sabati yon kumbe igane achi etencha wa
Kubaru enchagwa mama Teresa kamatinya sabation echanere ga ya mwana ya bayibuche bamilokeri tundubali o ike tundubali akanyora gali terati wikaganye bakabena mama tundubali tari utika mama tundubali wikale kobero paka bapime nali bona gocha agundete abegete buti tari mugundo mona kina abegete buti muligeli munoyo ramuna ko gunda gakuru enchagwa ramuna kuru eche tundubali ramuna kuru mugunda ndo bokombe ramune twegete chingo moto masaku akyo mukungu atari conduct musacho bori okombe akanda ku mugondo ero bori okombe boka no mora le redi no ere ko bokeredi abwate ko kagenda no mora batero bokombe kuchi mugondo otigero mukungu engombe nyumba kandi eri bweri neti mbono ochire gora singa konjira usike suma achibekera majire bichuchu mbikwa abana korera mama njebegere bamejete ko begekianeje abana kore ese sinori singa kyo mungu na tole ko musika ga kitole to mujorene to mukubo chiro to tigire to tiga ese kisirire kabiri esi eke mono kere ga ya maguru manga ngesu nje ga shuri ingusibiri ya mabere eke mon omo kungwa bwate ga siendi to mara ne chingoko mara ne ngombe asokia kame mara ne chimboli munabone mbuli kare gutubingoli byabutukira kari bungende bwabandi mara nabana machande tega basubuli kwangu bigende skuli bibike mara kane ngabwata mutuoko gende skuli ere bongo bwasane gete kabobe na kwakora akirie bere gende skulu mara ngombe iri kwabande bitumaime manyu musaja toli siko mambi wasokire wajire konywa ose wajire mugondo ose wajire mchese wajire peti otigeto mukungwe gasie enkongwe ndito nyasawo ligorole ndo mukungu oyo no ne gasie nyinge tali kurwara gosonyo kurwara agapana ro guko we na kiburi gosonyo ruware ole mereria gutaru ruware mukungu sabati yone kisambo ngo burukere mo kisambo kere mo ne bwato mukungu wike na bangu kwane njirana kwa sabati yona kiburi na sawo ligotiko mwaka nende why amalika gunkani omenye no mukungu asobo ngai wana baraka bonuka gambire ya atari ngambire amalika gunkanya ngabakuna ndo bamana mono nabakonyi obale omenye na bwa asobo ngai igonga obosa jambo takirikorrakana baranga bonuka go koeneni abakungu ya amalika ukwana bo njenga netiko soma maliko egetabu yasabu egetabu kyaba ebeso nongocha na kero kingi bwate ibungo bitatu byakero omundu kagitali bobe na ikira ba ebeseria ekorukwe isano ngosoma ndi karatiga ngakyo mukungu atali conductor morole munakoboka abugete mapema satise to etormane yabandeka boka mukungu boka mukungu abana banyo bezukuru boka ngombe bweliere boka ngoli yendagera oyebekera omaka umukungu taboka obwakiete ngayibona ngo chakira ngakiatalia conductor wake sabu tiambo kumapema so kiengombe beka majiliko sibimwa tozira ngulu bisoka so kiengombe ombolimbo sibesika singo konso ngale keroboli yani gasi umukungu galenyi so kibintu bya abana rutisiko gali amabati kubina ukamuka ayendo musaje akibulirigere nanje bananga nondi ndai toro mukungu munale conductor romna ko rukane ngompata ngani tine mbuli kur maega bware tenkoli na kamol no kale omwana mogonkale era ngori oro serio mwabiso limna tanga te mugondo no asibetega na rojo mugoyo masibete abusibetege kombe aiga aga asibetege kombe musibi ubwe yanga aga bona bwatera ngori ekebuyu na mwino wake bwate chimboli ibere ne kamanu chingoli mwana mogongale obukombe gabwatera nti haki na kibona tali conduct morra mna cha kitu chumugodo gongo randio bakimane ngarura sigete ngakumisane ngajane ken aba kungo bateruga bako amane chingiri chituriskaria basaje utagambe babwateruga bako amane musa ne ngombe bayigwanana babwateruga bako amane sese bayigwanana
babatu bakamba ne kemun ba wan ne chingoko ka chayoron bora otro burani to taraparango talu station karro mukungo ya mokurumuy abereke to mwana abwato bukombe mna batebi ke buyu amangana ye kene ngote ne ngoli muina abwate ndi mbuli bono ke buyu ngera ne ngoli chingoli che mbuli na muina bukombe mbura amori ngombe ka tuetania ne amori kujumu kutuna kwamba tora yeito atukwanya barandi pasta mbia mole bano to atambia mona ba tugaeta kama yego atana ki abo muchingoli ya abo tiri bukira bujuma bona ngobona ki nguso bakari kwamba komo ngojikolia ni maega ngole ngombe oli ko chaiga nanda kama kwete muchi na ngote tiri bukira abo koli bako amba baiwana akibuli nanzo atikuliria tatu kanya ngombe ya tiri bujuma tiri koli ngasomi gente kama kiko kumi obwamate burenka aso mukungune na bintu bitugete kali chingitire kalia chombe chiseze chingoko chimori bimoni musacha buruto otwara bwamate muna bolia mukungo batene bwamate bwebintu biri omoira mugondo musacha ominto yo wagirie ngombe mwinaria nembuli yagire garo bagwa waga somo nderore emboliana yamate bono tontiga umwana uruzi mugongo munabanje tekora siribuli ali mugonde bitumo gwatani bituma igobeka ubekere so igoro wali aka mwana mama rabama orengania mara oroshi gitande mugondo musacho kali kole mayempia umagubate kabuyu kerikira ngori obwatane gakombe keringa aibono aberete nandi manya tumanya gotokonya mugondo ali story aimberete na kidoyo sera tuba togora se togora shakerte tubati maisora se ro agenda bakazaro mobe kerangoli rangoli go sambere nyikendi yake mugungo iruki mugondo yiga koba kolema yaikere sasta bon sasite yo satane re pokpole sastano yo mugungo ake sabanga nyumba kiboli roeni ndokayo rokondo kayo ngakingo kora orushegezera motu tabwati molembe urushegera motu maga bituma mama sakwe pa gochi mono pa ubeka ali ekon ahoro bago kwende endera manere ale rande tabia bia orio kwa wale bituma oroshie natural bakalia ubeka mondere media oroshi nusiba ngakiatarie conduct o igo chikaba na mara wana ko inoka na ade manyekera okora yos andu musachu chakana ki baite gona mata na wata mata na gona orango bom manya mokungo na ko inoka le conduct nyene mwana mongale chi oroje masakwana ya motu nwagi tio bokombe ime gaki ngakiatarie conduct ne mboli no era ne mo sa to konya basacha akiburu to konya bakungu baito egetabu kenate bona igubona emirimo yaito iteka cyo tutarari igubona emirimo yaito emirimo yaito muna basacha n'abakungu n'abana nerikire emiramariko amariko ebibiri nani dibwata mangano osipi ndagete nkwane erimeri masikero yomo ayando tutabuki tianja akere word yabasacha asemarangale ime nyasago te abaga segetabu kyaba ebeso isano ojakero 25 ebuku yane gutumia Yesu mnare rebuwangu igego te abaye kegusi iu bana basacha yego te bana ino basacha mwanja bakungu baino na Kristo anjete kanisa naenda akerwo monyene asegintu yae abasacha baminto montegerete amalika te biringana lina nelimonga tuanje tolu gwanja chakole ndio nsi ko wetara para ya eyate abane nto basacha tuanja bakungu baito muna Kristo anje kanisa yoge ko yako bo wanjire mukao musacha ntegere mnango machikoro akiboli twale geita ke okani omotonga oiko orangeringa ngoralia abana balia baromarangalia ingoranga igorange geita abuo musacha o mosaja tuale geita yokani omuntu ngambo no go changora
tuwale gete ukani omuntu nga esabali nkale njungora omuntu orangiri mechirira konyolere wasi muna mwara atali mwari mechirire wasi tibati suno wanja osengaki osino konara mechire wasi omuntu mazata nare narale osengaki osaba mura aho so muchuba ninga pwa buyamora abana kujiskuli marogoro buyamore yes okabe jerera abugutira yasoka igorogoro gite bazitongorogoro ase ngenje pavu yetali omuchoyo baminto pavu tali mochoyo ase omukungu awe esibeli bone pavu yekereta yo mukungu ali sikunyuma mosaje ukali wete sikuli awutira ngambia mbolo moleka omukungu sikunyuma male enjire sikunyuma awe esibya ke pavu teyo omosaje ondo ogutira ase pavu ngambia mbolo gwesi bitwale omukungu azinywa sago kenkana guchia pasaja montegerete aki tali bobe twale geita mugwagale gwesibika omuntu bonorangire abana balia romo geni omosaja boni wanyite mukao ulengombe koranga ngomba katagaraiga agobeke esikesko gabo mukungu bomer tali kerenza na osabesike omosaja oli ontegerete nkwegera tole tonenga ali bobe omosaja borongo ntegerete twale sese egokani omuntu nga karati kanda aboli aye ngakyogo chaga gwe karati kanda aboli yamna kabaka nyomba ya ndabaka isiri komno ke chande ketenga mungana no gwete abamana nyomba mo gwete yata yo mokuwa mukungu no eko nyomba koraire isika malembe tuyo omuntu ochira asasta yabutuko jinse chacha ngakiacha kera muhaka te yakale sabali oborandi yakale kuruse amatanga cheta karara malanga talia ngesambu mbwane nguru mfano ngai ngakyo muntu yachaga abutuko sasa na bwatali rube tena iyo karati kanda we tena boli rube kurwaje bo usiro kwate kadi yae korenga kwate kire kuchumujo esese na bakungumale esese ro muchi mbali nacha mbanje tisese kete sikwa esese kuro ko trouble ya insecurity omusacha akobekerte sikabo ego kolenda byamono yeho bukuma akinyo bukuma none ko isibije sibye ryo liri rombeta musaje ko wanjita abantu bawo beko mwana school the best school otarako abana ba okorera abana barekene ngatato minto chire wata somi omusacha ande ende word yo musacha omusacha ande ende word yo musacha omusacha ni wanjita abantu bawo ekene kyo manene make sure mbai gotet amaliko yo mugusi makori bereke mugyata geo tengo musacha makori bereke mugyata geo tengo musacha agusacha yani yako gendo chikori aletero mukungu okungolenda bona ye yoso gocha marume wasa gocha vieta ime wasa gocha ngana we mepira jibeti nole jiburu aletero mukungu okungolenda bona ye yoso gocha marume wasa gocha vieta ime wasa gocha ngana we mepira jibeti nole jiburume abuna waji gosacha ngioko letera abantu kotomo sacha burunge soka ligege ntabantu bawo bakuri ogocha nakikosuguna ntigocha obuno bwama to kwana bwenga otoro morobeli bwechi amate cheito aso musacha ro yo mobo obwama te bwo musacha make sure no buyabole sabana njengo mufano no le moyo abana bale mpatato nana abamanyire bonse ayo amoko mantikumbacha lakini ntemeto kumusabira nakomanya ntange na mamu mwabo yendaro muyanko igwala ayo amubiko kumbacha nande ne sabu yagera aje to mupira muno jinga mwali wagera barako mupira mnanda kumbo bwire ngine birenge lyo no mupira so utunye mupira ale captain ni mupira ainamba oyo olenda ayo musacha uli manyo bwamate bwawo nabana bawo nando obaire muna bale nando basabire tali chinyimbo tali chichera lero mwantali wakwa
mboro wako mwana oyo yangentire ndo lyo watena kidengenta ni musaje lyo watena dengenta ni ya toliko nyorenge ndo akonyora uri ndo somi omusemi wesi bya magoko matebi sabu yenembe isibya magoko yende kanisa isibya magoko yingera buya isibya magoko beka cyanga buya isibya mapema na jabu atwa musaje nango tebi make sure you want abana bawo tare school fee station k tawo tiro mukungu emechi menga bana banyasaye muno mwalimu mukoro ulitaye te kure secondary abo buri abange bamaite kusiya stalindara so chi meeting chinyinga chiko je school mune yanende mana cha jubilant muina ujigaye kero muina kya uchibonjani ne school ne ronde mana chi musani on director Joel Yongoro abaiboli bawo je school 3/4 meeting na bakungu boka na boko mara bakungu mia asaba abaiboli mia moja abakungu bara siko baikumi akiboli abasaje bara siko baikumi ko babu abasaje mosaje ni bwandite family yawo bwamate bwo buya talera abana fi station school nande go uchi ogenda buya tako genda mesake school abana bakwe buya kuranga hey my friends come and see my dad. Daddy, come and greet my friends. Akamwana kai wete biyada to mwabo chire iso chire au kamanyani asaba sani ba. Inchora na meseke sukuru, wegeta bute ya mwana siri basia ya moje sukuru. Nando kuo watenga 2 time. 1 time uje sukuru. Saba na bakosom. Tiga se kaneke yana ngote. Ngiona mose kerakio sereke. Mwana kana bantu batinde na hoga. 2 time. Wanda pakasa matanga saba Thomas Kendwell. Ngakioko rekana, ngakioko tangasira abana bawo esukuru ali sikwagenda. Nje maranga tenya zambi yamono akiboli. Sabe tione na nje. Ngora je tura banda ma dia abana bare ko soma bande ba school. Kero muntu ali ngama iko jiro mwana gite. Ositwanda twins kikero. Abana banyasa none gite kinate abagango kwana kuri TV ga muno murandi. Genda bone masima mubaruko bolyo maranga ngai. Pakonyo ale ebita byane byarenge bitatu ekamonki awa egasarika gedage beka abu nimbeke rex igete kya so uchibwiri kera ngombe yane kurara nyumba toko yanyo rais abana banyasami nate omusacha boli kende gocha beke birango atyo muguka yo musacha uli uchimbya ni kwana basacha boko bwamate wa basacha boka yasawo watanga kiende tukwandira mukungu naye yaero onde wodi ya basacha oyole montere banate abapara koko genda ka bambinto soka de nyimbe yene yo musacha naye kuchipara kuchechira ali simule market bas koko ira na kera ngo sacha wachiete tago tane nyimbo yo kakaboko basege ojo bedete wochega bogo likende sugunani kende gochaka beke birango atyo muguko beke bitamtamu muguko beka mapero muguko beko musire ko musacha bulu tali mangatu bati besa uchi kuraji nyama chaba tibi tisoda pana inju na kendo abachokoro bako mnocha sokoro minto sokoro bako tiringaga no bwate kendo kurusyo mugoko ba obwama to buya omugaka sokoro tata na abana bawo chiama ta cheito omugaka na kyo bente gokora ekarakari na soke ge barua tali abakungu boka tokotira bandi barua pole sana ona maranga rero kwaba kana kigo tusambere liboro igaba gakaboka kotone wandi yaba gakando bwamate chingo bwamate bwechinka asaba sacha tole imina chibana kana onde imi no nyenko nyaliga na chiri mbata ya ne weakness ya nero ni nyamanya na nje mwanya banta ama human being na ai muno wate weakness ya no ima ide isabiri ta kuliri ya maranga yoka na nje ndikoliri yawo ya ayeri bai onye komati weakness ya obwo muno masati isabiri tasawo konyi we gorore ngora toga ni familia bamuraba kine babe bautwale mekono ba correct bakogorore ne iboko ne tinyimbo ngole maruni ngokuole mokungo mungani awo bimanga kwanga kandeire injoko na koita boire iga injoko na gosoki boire iga sa bana bana igoro iga na bana akori chikona bakori school mate anga na bao ndorole koratu oko bekere simurusyo oba free abana baliki ya mwalimu yo ndo doctor
Yo musigari, yo mu engineer, papa tigari. Kera abana bali kiro mwako uli ontegerete. Obwamate bwa ono buragere otigwabe moyo ochegwe njoyo ugimo bwa abana aba ogwasometi. Gose orusi wo to basa gocha korobu yo. Basacha abangabe njoye amali abana ba one chibesa. Bakobe kwegali mega maiga park left. Kare wa kuri mukaho so nyumba musacho mungaho bekire gali. Mali yawe mete yawo magundo yasi kwa gurite abakungu abangaho bakuri. Ekero tebe getebija. Maranga bano kyo sambeliga. Otra malika ukwana bo. Amalika ya ukwana nga umusacha weikobe careful munugira ndo bawo. A good husband should love his wife more than all other people or things or activities. To him, his wife comes next to God. Ephesians 5:25 na Psalms 37 verse 25. Maranga kurusia mangane bukumi. Omusacha anja mukao mono. Weta nikende yonsi asensei. Kiaero mukungu nere next to God. Nyasa tutonge tena number 1 paka inje paka. Number 2 asensei no mukungu. Muanja bono musike muiwere. Na ekara muiwere ga otigi. Magaki ngorere ngombe. Nganje nkame muiwere. Monginane. Mama atoto aki nkuligenda basanti kubura. Gaki yango ya bagaka baminda. Ngaki tokale bya tokabata bakungu abaya. Ngaki owe tokale utara bara torabe chianga smart. Alikuwa mwako mukungu. Yange ngo bosibeli. Eko teko ngwakerera surely. Ngombe ngoli singwalenga. Omaye wozakanga mabara ngeni kejoro mwate mesaga baminda bana bali. Ngeni kieji chimwana temes aije chikwala tekwaroseliwa. Bakyo muza chimwana temes aije chikwala tekwaroseliwa. Bakyo muza turena mayo. Kote buguli ngeni chiri chonse go chaka chiri okora chiwasa chingiya. Letero mukungu batanguja. Aye muzukuru. Ko bako mna ko ngaba mira zine. Oira bako mira zine turagire. Chinyanye chi batye chi bia. Watini chi bia yungoli manenchuka. Egene kiri mtatu utaitirinjera. What is this tabuli? Abana bagotenga sokoro tali gocha busa. Tata tali gocha busa. Injuba nakabosa na moka masa ne nyimbo na gobi. Ma janga nkiti mwa temesa. Kwa janga kene kere mwa uzabuzili grandi. Osabuzali grandi kwali sengombe. Surely. Kwali sengombe. Kote sabe kere kwali sikoma kana utara. Kwa ngeni otali otakuliti. Abasacha bali montegere abakungu abange bachande kitaso kugura chingi paka bali abangani baikere batanaki gogona gonchanda kusaba chingi no tali kogora. Hello babe, where are you? My sweetheart Sammy, where are you? Example ninche ngweru tali ya Sammy yani gonde bo bitimbo atikende pi lichara mbata ali umusacha ni maitikende utago ntumira ngontoma kora mali kwa kora mali mechende wakora umusacha uli magwate simi adanga aliwe amana ko kanya ko tanda ran kendo singera pie okirita sensi pie elbia so osimi atano ya so omori kere message thank you my dear mokungu agenda kara shopping yo musacho mungao agenda na ukatwe kim kura kate kimo kura ka ko na batera kaki I wish angana manya ko tere ko nda ko tere sasa kira tere kura kate kimo senga kara kate kimo Mukungu agenda ukatwe kimenya mekiro ebesa yo musacho ndo umutumira aliwe kanse paro kono kubara chigali para kuna kumuze moto sigara marumole mechiaso imole abieta ngankora na abiete ko jachi bese ko ira maruto ko letaka mukungu leta okora shopping enyama chinyanyi mo mukungu agenda ukatwe kimenya mekiro ebesa yo musacho ndo umutumira aliwe kanse paro kono kubara chigali para kuna kumuze moto sigara marumole mechiaso imole abieta ngankora na abiete ko jachi bese ko ira maruto ko letaka mukungu leta okora shopping enyama chinyanya itunda maguta buya kapisa pake pe watermelon bana baragira bi bana gocha mara banga yani gocha we kirege ita enyama yo musacho ndego tioka bu ko ikirege ita musiria magoche compound kimang lero akiboneka ro tioka biye ahambia mbia oto gocha bu oto gocha ngara okay kakimara ngai mwaenda ngango siri bazi ejo
university ya onse asengoete crusade eba gonte binana komeki echino si megatiga chinotes njine chino si komenyara echino si megatiga munanga ki amangana ngo yenyora singuita na ero si chiao twara gera twigo to musati kuri ndagere abande pako uchuliero kwa common kwa ngabona manje naragire bya sana. Thank you very much. Otebera asante ndagire nchigiri chumusati munga oyongo sago gochaka abo musacha boli ogochaka munerwot abantu baho abase screen 0727 834 311 ake siminga maranga muna wacha muna kwegere muna recho minto iganya rodongo minto chiama te chita se tomenyete binyoro wacha akero musacha nanda banyote nkole rai kyagera umusacha wekango kwanira totige godi yo mukungu pakeka nyasara tuanjiri bali kutoka 9 ase tuwakwana umusacha byeka 0727 834 311 akangesi ebe muna ali radio ebe ne tv na bogwa kaene ebe no tegeret ku rwandons amangana nawo ikera onye mukungu akose ate bengesi ngamaine maranga musacha one mbwateken ngotemara sa kunyara to atora lieta lirorio onyabere obwama de to kolenda se murubiri yokuruga chiama te cheito owako to atora lieta ayakanga amaine maranga mangana ina bale na botomenyete igo aro voice of victory aki ochakiri buya lakini yangiri why nande tema limo ayake simyata na ki maranga libakali aletu miro chimtana chawene nyasao lingo musabira tuna chawene amangana wakwana maya wachakiro musacha asinka muna malikata ngana inwa basacha mwanja bakungu bahino muna Kristo anjete kanisa nanda analuji muna manga ndanyala ukwana muna hono musacha should plan family matters with his dear wife, meaning you ask your wife advice, you counsel your wife, you give suggestions and even possible outcomes. Sanga na mukama ngana mino nyumba tako ngenda kusanga na bakungu babande mechalinga oso yate nyumba yani mukungu lyoso nyumba na okubulinga ndoja usimeka imbuso twawe obuyongora ngombe ya ola na basiru okobuli mukungu taka ni chombe so menye turasi kusambuza you should plan family matters with your dear wife ngina bana kole moyo mnaona kuna ajireka nje saba tiona akora nge record ke kuna mogenda taka ngwana akira onge record kago na kongana digesting ekero kininyale iko kitinguna ekero kitura sange kompo ekero kiebon ekero kia imiyane konko mama chibu na mo isaniki mnatakita omusaje should communicate to his wife in all matters at all the time about their family, children, and their general relationship. Omusacha uyikobe kugamba mangana abona mukaona abana ba obiyamono suboka kugamba kene yonsi naboro abama yabama no watali bageni to tigo omusacha omungache okugambira bu. By the way abakungu abangani sana no ba eto omusacha ontegeta na abana tubwate bende katali boito bale bonse kaganga mwana wata bana batano wate ngana ba bonse akiburi bana abuna nyatali ba bale bonse ose ayo amoro yo ose babiri osonde tayo party bonse bara bao bara gaboro kira ino wate lakin kai kwalwera bara rae igo minti go tewa iga aba kunguna banta bangaini mono akibatali abangaini tata anya bago ntige otige isiko wali mule mungano bwe bukwa watela ekisamba akagendo uli tongoro kurubika usinichi ni achite kwa usinembo ga yalo zili so tinkumanya usina pera achite kutinkumanya ikaitongo akanyoro musacho ndo baja kuamba nere umusacha buli aki mokungo gambete nengiti tata baka isiko wali mule mungano bwe bukwa watela ekisamba akagenda mana akula ga wakyo mana kan ona watu matunda kweta kwati ge mana tebe to kolie lingo kutole igama akitiga nkoro musaje uli ngiti egatuli tunde kalingo je na akula akia bakungu na wala baya kini abali bakangaine karaisi
ngaki ngiti yoko ngana tirigo wana musaje one ngiti kasanga konjanya bere bya no mubende no mugundo ndo ponya ibe yes ninye manyete ponya ibo bo 10 yasanga bere bya nje koro muchioli ngoiko muchioli ngane tikoika mboli omonene goko ngari baga nduga kibona abakungu abale gutumia kugamba ne ngiti mukungu oyo iga awa nduga kiale gutumia kugamba ne ngiti eke gusi eke Swahili eke Ikoyo eke America eke French gusine ke rutrani nduga kibale gutumia gusika Omozaje should assist and support or help his dear wife in all matters and situations. Ikina yuko anakana ngomozaje tema kuika mukanga. Mokonyo bokombe ochi mugonde raje ne mbulyo. Mokungu haro sete omozaje abulia machi kuroche ibubere gae. Genda kabere abantu bawase kali mabati. Ochimbu yara ndo baruna dia abantu omwana wo mutangani. Ogenda roche. Oyo kabere. Ogenda roche banali. Oyo gatatu bibiri bagutire kole ndobyo. Aro voice of victory. Aro voice of victory. Kaki. Ngaki ngokara bono. Ngikwana ngokara bono mongera. Network ya itu wa eri biapi. Ali asebaka kuroka na network itali mbaya. Ngaki bono ngokara kaki. Angana iwa maoni yabo. Network asore suka sore network. Mogwa kabya sana kini network yanga. Itugando jenga mbiere korokia. Ekoroki smart ga biapi. Omusaje otemuno kunyaro mukungu orosire mokonye gasi so ali ikomino bokuma we na jiza jiro abumbo akimino bokuma na jiza jiro aro voice of victory na kibono ngokora aro voice of victory tata oyaso ire oni ngona nguru ai tata na ro tata ni ngona nguru ai mboya bana mangana ya ikira nyamwali eme ndi bali ale chona kyo kata yasa mangana ya tuacha kalero omaneno itaba kuna nero gukwana tali maranga omaneno aba ku to change as to lebo muna basata nje ronde ime no bungaini kusibona baki 33 obama tobia the uniform yes studio. Thank you my brother, God bless you. Mangana ibiyale omusacha boronge you should understand his wife ichi know her weakness, her strength. Kuikomanya weakness yo mukungu kere mukungu wakibol tabuye kaini mukamara muire munale no male wala segeti muire munale abakungu embale bali strong ke mubere ke bongo ke buamo ke muika ali strong yani ibole twale buyale strong yo kanu musacha and by the way abakungu baro musacha na kwa omuchoge ndrete muno konyole oleka waida omotinoro musacha muna kuwa no aro kuru rali yeme chitebye kaini mechitebye kaini abana banyasaya bombo nabo nembone inje nabatebo naendo sekoliye libuya omurani maranga ko machikororaya to gamba buo munanko gamba buona yaya musacha nango tebya kibuli gamba buo munyasa ko ilo mukungu ikwa manyire muire munale na abana bawo akibako sikia matuko sukia matuko byapi igo musacha should understand his wife amanya weakness yayenga oyo mukanere tamaye tikoboka ma tamaye tikoka mwegeri tamaye tikotora chaye buangare ngora tamaye yani bintu biro mukungu nera ibole twata manyiti mwegeri mogendamo Mosaja should know what, where, how, and when to do or say to his wife.
ayo musacha oli ombuye kaine manyanga you should know what ninki where ndiriri how nande naki and when nande ndiriri okwana lingana geti gosoka le ndu jaso mukungu mana mana okwana ingana kyote yo mukungu nga yoko matebeli ndiri yoko matebeli na se kyoko matebeli nande nga yoko matebeli akibuli amaswali ayeke loko bolinga what can I tell my wife where should I tell her nga inko matebeli how nga kinko matebeli approach ngino kule approach kyo tumyo matebeli tangu sagirika igebu ateranet nga kyoko matebeli nganyora bana 6 baiseke boka approach ya nyoko matebeli sa muna atoseni biyega no mwana munara ade baite uya bana tutobwata basati tiao chaka waserio mukunga ali tabisakana na embobul abana intunya sae tutobwate twarua ole ndole la malienda osoki goche no mwana munara ade baite uya bana tutobwata basati tiao chaka waserio mukunga ali tabisakana na embobul abana intunya sae tutobwate twarua ole ndole la malienda osoki goche bichanga ine wa agite maranga akiendo ko akiendo osegeta nyoko wi nyokonga mukungu mbata nya bisakana nya baisa no abana ni tutokuru abasati igo mukunga aro seteo aisire konyo atigete mudinyo omo ose weekend tokoma ando jonyo la bana bisakana obi wanu kwa muiti munoko nyore bisakana ke seino agi wanu diana bol mrenje mbata baisiboka batatu enyomo tukegere no sabe tiona pasta Joshua ndo rali bwangu iga esentambo songa atu aliki centro ko tu atake triondong 6 months triondong to kwegere o metenyi sita yo malio Joshua indi pasta katobeka amo wa ki centro tukegere guamo chinyangi sana amo pa murakale pasta mangira ba hotel pasta berja majorana ngo masemi to be conference kare pita chibu ali ngomurai ko kwana mangana ali boyeken one of the items to as a courtship giving part of children mana mbale gago chikonyo ya sawu wanja mbale gaturamo de aseni okuyomona bwa kongirega tonyo le 10 tutabwati bolimo tubwati ndage ya yo tokona ngora ya sa tokonya tonyo abana batatu igotali marango gwa korte ubasenya sa ya utwa bulto mana to abana turanyale kulinda toisanekero igo aba malikao te banyora muno mokenyo nyanja osegena ngenchego akibona gago chikonyo muno mokenyo nyanja mune se ngeli de nyora abana baliokorra biyega banolete bayigotete bale bijya basoma bijya abantu bane kubeka magazine abana bamaranga bayapi abana basambure maranga bayapi abaide welde maranga ndata bali batana kumanya amaranga ndata nade minto tora murabane nabaiseke bane ngobeke biyega lero asa murabane twensi maranga tokoruko eto about yoka Samuel Nicodemus Safania na Samson abo tole bane igo eta bautireriye babere na ba pastor oyo manero oyo no mokoti nero guru mungale Samson nero mokoti pimaye oyo no montereba oyo ndere no bolimya okorobya sana kwanza tubuye kero montereba de teito ya se family yani njenaro gitata marangeri taliyo na muruge tole moyo mushone muruge tegare second ya boni tatanga morokole moya sama ya to correct tigeche onya bantu kole kanso mga kunango tebyaye tema ko beka bantu ba reini yake pasabere tata ka tobeke kanse ga mana ba enane twins tata lego zabira buya na to ka faulu asabana baba banane mwa tata na mama Teresa tinyangi sano 5 tata temete muro tinyangi sano amuna twins blinyangi towe togeri obuya bwanya sai muna babuli bato begete byaso bwamate kwichinga lakini nande to chandegete birenge nda korekia no saitani amanyeta that is a plain fact and on see say abantu banya sai becho gete bale buya chakera ba pastor ochar aba catechist aba reverend aba bishop aba deacon aba deaconess no saitani amanyeta no saitani kansa karambura maguru sababu kong Satan dan nata ne mecherie bunne kanto wa mate butayo ya Satan ni gale nata ne mecherie trende bokong agency mi yao 0727 834 311 aka yesi mi yao o commenti o kwane mnoro chetwegeire o se mnora atebya abasacha twakwana lero na sawo tuwanja kuchie weekend
twegere igoro yese ya mukungu tigange endere ongono waka omosaje should respect his wife in all things at all times and use the right actions when the presence of other people omosaje yaye make sure usike mukau chinga kichons no lekera hosi musiki mo warn mo cancel mo discipline onyo discipline kwale ngo kwa mangana tali ibogo ne chinyimbo wisely and carefully. Why? Mutomenyete n'abantu. Why? Tomosoki ase nyoko iguru yore inabia. Why? Tomosoki ase isabiara iguru yore iso. Why? Tomosoki ase abagisangi ba iguru. Why? Tomosoki ase kanisa ya sato iri anjire mono. Why? Tomosoki ase kwa iri hotel. Why? Tomosoki kiombeka ya kora ekenyoro akibolima. Ose komosoki omwembarasi tomo amasikani. Your days are numbered. Ekinege songo. Eke gusi toko nyora morembe. Nora sekereru. Abana bae mbarago choli bakulike paka Facebook. Ma mokora ma ya se kwa igo. Ma moko tokonyere ga sabantu iga lisango igoro iga. Chagochi. Airike message ya onye simu yangire 0727 834 311 dike message ya oja se sime na mbina kwa history yo bas olwa maoni yao you are free no nyina abana omwana olega abo omwana ere yaya ana abayibuli tideka za bana mo bangera abayibuli ngo kwanira boka obwamate bwito bwechinka lecho minta cha wenerache lecho minto to komusabira wenache atara icha akesi muna liko mo gwaka bono nasali mutari waka bono sitaka cyane jesire ko yaraka omusacho oyo iga should be honest and sincere in his to his wife at all times. A man does not pretend or hide or cheat on serious matters that she should know. Musaja make sure to pretend as mukungu kabopen suboka matebie no yo talibon sura matebia abakungu bande mbarota tebio obisibu aho musaja njena gote kyanu mait ali buango ko toba obisi gale meshene gakora libuango ena ngoro musaja ubwate migonde 5 tamaiti omusaja ontegerete kutaka kuba wise kuchaso mukungu ose open ko sincere genda tumi omwana oyo amubwanje temo nabo musika mumura murangiri mate nyokota maiti ko lenda bobisi nimo mayete nyoko to matebi ebinto mbere gango gotebi nabo ndarwense ya amale mombwate na tatu amo bole muro ti bonde kitale bolo naro amasakara na ala nyagachi ena mbete to DJ kwene pin number ya commercial bank ye Barclays bank ti account ya ombo sacho obwato mukumo iwana inega akiboli mortgage account chao moachi pin chao chesi moi pin ye mpesa yao moi bintu biata ata oraruo asinko igore account yao asinko ore sim yao no anya mata basa chambale no ani nabo yo mukuta bwa mutu o igobono ngakibono uranyora chali bakubona ngoto gwakere sim yesine musacho ontegera twegere biya tega chani chali anganele ayo moyo. You should respect his wife. Should respect his wife, his parents, relatives. Also protect her from any interference from parents and relatives. Mosaja bol. Egera mukau. Asaba idi ba una bai. Asama gos. Karamu egero chuko mugon maiga. Mosaja ontagereta bol. Toba se kwebo chaba aba idi wo mukungu. Aro voice of victory. Aro voice of victory. Kibono ngogore nambe. Ira ichisi meji. Ngi chikwangera moroje. Kibono ngogore ragi. Omosacho ontegerete. Make sure kwarendera maskani yao na abairi bo mukungu. Bamuramu wa mukungu, baisike wa mukungu, ngino mukungu, iso mukungu, abairi ba bonsi pi kabeke afu. Encherora gania sikabao, na isikaba ebo. Akiboli mora amenya matuka mange bo. Nani mora amenya biya. Tago sire, tago rama ise mukungu, ise ngenja kun. Senyo so baraba tak apana. Obutali bwa mate buya. Igo sikaba iri bawe.
Spare time to be with your dear wife. Ligiga joko bana mukao, masekenere, mugambenere, muragirinere, muralenere gitandekemo, enyumbe yemo, gende school nere visiting, gende kanisa nere, remember wondo nere, urane chaji raini, na yande kuchimuyu. Sejane jali. Ma oyawate you should satisfy your wife sexually. Yani ke mobile make sure mukungu ne sadegete. Taanda ko liziko. Bakungu bana ba to amagana makungu maltenje. Nyomba netu kwagiteyo tosoka abalisi nabarandi tokurandi kumtosoka. Tugamba mangana yobo soka make sure na aye kolense mo yawo ke mobile ko kwanyi bura bana mbarabo. Kolense mo yawo tako mukungu amatemu ko kumna ko register njira ne bikoroto o chaka abegeti yango tamu ko tena maguta. Na yoro mogos. Ali obisi to ali main office Jerusalem. Naye kabanda 100% maki kitabu kiao kiao robi ya history au maki biya ande beka max 10% 50% 100%. Ine gasi yao to kan musa jura ko maki chokora bi wo se history siali ya yara maki bo usara maki biya mona gwetani skuru yo mwako lia benge ya ebe sieku ebe siro. Omwali pi good husband. A good husband should totally and absolutely accept the Lord Jesus Christ as his Lord and the Savior and ready to walk with him in all aspects. So, be a good husband, not a bad one. Now, call it up. Kabo masajo mia, obato guamato biana mantuba ebons, kurumuae, ekenyoro, ekanisa, asawa kolimero. Sabira maranga de mna kora iga, nero guamate guabo buya samenyete, na sabanto. Otuale kwegero morobilo kurukunga, chiamate cheito. Tuaregere makama yangi amate ninki no mosacha ninga se amate na ane ngio mate kwa kwente koba ko sabane nko re kyare se chali anga to abeko hotero komo e kyare jise je bono chali re ko lengi nyuma studio galia to so ko ra ra sko bia kyare si mi mwakira baka e jinde bali wakati anga kosoa tole merani baka nane saba jumapili gocha na sawo to ikyo twegere igoro yo mukungu bono nero yo masi amate toro bwa mate bwa kwa yiki my brother mongera beko yakana tege chitu chale toro libaga tibiro buli ndege ndara chimu diga to sabe ko to sabe na yo sabe to sabe recho minto na bariro bons linda chawe na ira nemirimo to gendera mo atupendaye baba na Mungu wetu aishe mbinguni. Tumeshukuru kwanza kwa nafasi umetupatia siku ya leo. Wakati kama huu sisi kama watoto wako nao wapenda Mungu wetu. Katika masaa haya ambayo amepita Mungu wetu sali 1:30 umetufundisha vyema kama familia Mungu wetu. Tumejiona sisi kama familia na uhusiano wetu na wale ambao tunaishi nao Mungu wetu katika dunia hii. Sisi kama wakina mama, kama wazee, baba, kama watoto katika familia, sisi kama familia Mungu wetu, katika maandiko yako tumesoma matakatifu yametuambia kwamba tuishi kulingana na mapenzi yako Mungu wetu. Na zaidi ya yote Mungu wetu, tuishi tukijua ya kwamba wewe ndio Mungu wa amani, Mungu wa upendo na Mungu wa utulivu katika familia. Tulindie imani yetu, tulindie uhusiano wetu kama familia, na zaidi ya yote sisi kama wazee akina baba kwa nyumba zetu, tupatie hekima na maarifa ya kuchunga familia zetu sisi kama viongozi. Tumeomba ya kwamba Mungu wetu tulinde mpaka wiki ijayo ili tuendelee kujifundisha mazuri katika programu hii yetu ya familia. Asomo rubiri gokurukunga chiamate obwamate kwe chiamate cheito. Yesu itombi yamono watu wegeri bia na asenjere abene Mungu wetu tumekumbuka dada yetu Recho ambaye ndiye mwanzilishi na msimamishi katika kipindi hiki. Umsaidie mahala popote alipo pale hospitalini Mungu wetu. Nyooshe mkono wako wa kuponya. Msaidie apone Mungu wetu. Na zaidi ya yote tukutane katika kazi yako ambao umetuweka katika station hii ya Voice of Victory ili tufundishe na tuelimishe wengi kupitia kwa nguvu zako na kupitia kwa Roho wako Mtakatifu Mungu wetu. Weni bose bari walete bali chingane chinyomba bawende bakobakana kale na kukosa watu asa watu egene tazi Yesu Kristo oyoro mubolito. Amen, amen, amen. Nyuma ya studio ali semende studio ngina barata mongera oyoro mwalimu Maranga Pastor Marango Morandia wasabira maya sawa seni babeno butko bya naende. Courage Power ni nyagitari ya